Hemendik baldin badaude. Saluda. Mesedez saria daukazuen txirrindulariok hasi gerturatzen kamioi inguru honetara. Elite mailako emakumeekin hasiko gara. Eta elite mailan 3. postuan sailkatu den txirrindularia Erkuden Almagro dugu. Hemen dugu. Aquella la bici. Eneritz Gorrotxatik emango dio saria, hor dugu, 3. sailkatua, Erkuden Almagro. Elite mailan 2. sailkatua, emakumezkoetan, Carla Cortázar. Eta berari saria emateko, Fran Pino zinegotzia izango dugu. Eta elite mailan gaurkoan txapeldun izan duguna Saloa Trebilla. Berari saria ematera Orlan Izoira alkate jauna. Eta Euskadiko ordu aurtengo Saloa Trebilla, aurtengo irabazlea, eta berari txapela ematera. Esa bicicleta de la izquierda es la sorpresa de esta fin de ceremonia. Esperar un poco y veréis que es alkatea txapela emanez. Gaurko emakumezkoen elite mailako txapeldunari eta hor dugu podiuna. Hor dugu aurtengo elite mailako emakumezkoen podiuna. Euskadiko txapelduna Saloa Trebilla, 2. sailkatua Carla Cortázar eta 3. sailkatua Erkuden Almagro. Txalo bero bat. Ondore elite mailako gizonezkoen podiunarekin jarraituko dugu. Elite mailan 3. sailkatua Joseba León Bizkaitarra izan dugu. Joseba León, mesedez. Joseba León, por favor, al podium. Es que no te he visto a ti, no te veía. Bueno, datorren bitartean 23 urte azpiko emakumezko emango diegu saria. Eta emakumeen artean 23 urte azpiko lehendabiziko txirrindularia, 3. txirrindularia, 3. sailkatua markatu, Paula Suárez izan du. Paula Suárezi Miguel Ángel Aguado emango dio bere trofeoa. Bigarren sailkatua 23 urte azpiko emakumezkoetan Jaiza Agirre izan dugu. Eneritz Gorrotxategik emango dio saria Jaiza Agirreri. Está grabado. Eta emakumezkoetan Euskadiko txapelduna izan dugu gaurkoan Lierni Lekuona. Gainera, Garaile bera izan dugu gaurko lasterketan, emakumezkoen artean Garaile izan dugu. Randelpinok emango dio garaikurra eta txapela. Eta Jose Ramón Zendrero emango dio Euskadiko txapeldunaren maiota.
Joseba León, Mercedes. Joseba León, por favor. Te estamos esperando en el podium. Hor daukagu, emakumezkoen 23 urte zazpikoetan podiuna, hor daukagu Euskadiko txapelduna, Txalo bero bat. Mercedes, Joseba León. Bueno, bigarren sailkatuari emango diogu, elite mailako bigarren sailkatua. Iñigo Gómez izan dugu, Joseba León datorren bitartean. Iñigo Gómezi emango diogu saria. Hor dugu Iñigo Gómez, bigarren sailkatua elite mailan. Eta elite mailan txapelduna izan dugun txirrindularia, espezialize Ermoa taldeko Aitor Hernández. Saria ematera Orlan Izoi alkatea. Eta Santi Urarte. Hori. Hor dugu Joseba León ere, hirugarren sailkatua. Ikusgarria da bizikletan eta podiumera igotzen ere ikusgarria. Eta hemen dugu elite maila nagusiko podiuna, hor dugu Joseba León hirugarren, Aitor Hernández Euskadiko txapelduna, Iñigo Gómez bigarren sailkatua. Hau da lasterketa nagusi honetan gaurko podiuna, Txalo bero bat txirrindulari hauei. Ordu elite mailako podiuna eta ondoren jarraian 23 urte zazpiko sariak emango ditugu. 23 urte zazpiko mutilen artean hirugarren izan duguna Julen Latorre izan da. Julen Latorre mesedez, sariaren bila. Hemen dugu Julen Latorre, 23 urte zazpikotan hirugarren sailkatua izan dena. Urte zazpikotan bigarren sailkatua izan dugu Josu Albitzua. Josu Albitzua mesedez. Bigarren sailkatua du Txalo bero bat. Tarte batez lasterketa buruan izan dugu, baina matxuraren ondorioz bigarren bukatu du. Eta 23 urte zazpikoetan irabazle izan dugu Jokin Alberdi. Hemen dugu Jokin Alberdi, 23 urte zazpikoetan Euskadiko txapeldun. Miguel Ángel Aguado emango dio txapela eta garaikurra. Eta Manu González jarriko dio Euskadiko txapeldunaren elastikoa. Está en directo en el canal de YouTube de Sendero Rojo. Mendugu, 23 urte zazpiko eta no por la página, hay que entrar en el canal de YouTube de Sendero Rojo. Alberdi txapelarekin Euskadiko txapeldun berria 23 urte zazpiko mailan. Txalo bero bat txirrindulari hauei. Ondoren junior mailako emakumeekin jarraituko dugu.
Junior mailan bi sailkatu izan ditugu, 3 partaide egon dira, baina azkenean bi sailkatu bakarrik izan dira, eta bigarren postuan Garazi Erostarbe izan dugu. Garazi Erostarbe, podiumera. Fran del Pino que emango dio Garaikurra. Es el podium junior femenino. Eta junior mailan lasterketa bikaina Junior mailan gaurkoan txapela lortu duena Luisa Ibarrola izan da benetan lasterketa bikaina egin duena, eta berari Eneriz Gorrotxategi emango dio Garaikurra. Eta Euskadiko txapeldunaren txapela eta Juan Ramón Zendrero jarriko dio Euskadiko txapeldunaren elastikoa. Horritugu junior mailan emakumeen artean podiuma osatzen duten txirrindulariak. Ondoren junior mailako mutilak izango ditugu podiumean. Oscuro, ¿no? Txalo, bero bat, lasterketa bikaina burutu dute. Gaurkoan emakume, gerorikoren bat edo ere izan da, baina horrela da ziklokrosa. Eta orain junior mailako mutilekin hasiko gara. 3. sailkatua junior mailan Jon Polledo. Jon Polledo, 3. sailkatua gaurko junior lasterketan. Bigarren sailkatua. Beste Jon bat, talde berdineko beste Jon bat, baina Jon Calvo dugu. Gaurkoan junior mailan bigarren sailkatua izan dugun txirrindularia. Txalo bero bat, Jon Calvo rentzak lasterketa bikaina burutu. Lehen urteko junior mailako txirrindulari honek. Eta junior mailan txapeldun izan duguna gaurkoan Xavier Murias. Xavier Murias izan da beste biekin lehian aritu dena, baina azkenean berak atera du txapela. Santi Uriarte emango dio Euskadiko txapeldunaren maiota, eta Organizoir alkateak jarriko dio txapela buruan txirrindulari gazte honi. Ordu junior mailako aurtengo Euskadiko txapelketako podiuna Xavier Murias garaile. Eta jarraian kadete mailako txirrindulariekin jarraituko dugu. Kadete mailan emakumezkoetan 3. sailkatua Naia Eraña izan dugu. Hemen dugu Naia Eraña, 3. sailkatua izan dena kadete mailan. Eta 2. sailkatua Amaia Lartitegi. ¡Dale, Moya! Eta urten kadete maila honetan emakumezkoetan garaia izan duguna Ane de Pablo txirrindularia dugu. ¡Dale, Ane! ¡Vamos! Ordu kadete mailako emakumezkoen podiuna Manu Gonzálezek emango dio Euskadiko txapeldunaren elastikoa. Ordu
Mendizmendi taldeko txirrindularia, Euskadiko txapeldun berria. Eta horran izoide alkateak emango dio Garaikurra eta txapela. Euskadiko txapeldunaren txapela. Ordu emakumezko gaztetxoenen podiuna, txalo bero bat. Eta jarraian kadeteekin bukatzeko mutilen txanda. Mutiletan hirugarren sailkatua izan duguna kadete mailan. Aritza Zurmendi dugu. Bigarren sailkatua kadete mailan Ibai Ruiz de Arkaute izan dugu. Eta kadete mailan hor dugu bigarren sailkatua Ibai Ruiz de Arkaute. Eta kadete mailan txapeldun izan dena Mikel Orbea. Hemen dugu Mikel Orbea txapelduna, Euskadiko txapeldun berria kadete mailan. Ramón Zendrero emango dio Euskadiko txapeldunaren elastikoa. Eta Neris Gorrotxategi jarriko dio Euskadiko txapeldunaren txapela. Hor dugu kadete mailako podiuna, txalo bero bat gazte hauei. Hemen dago Euskadiko txirrindularitzaren eta ziklokrosaren etorkizuna. Eta masterrekin jarraituko dugu. Master mailan, Master 50 mailan, hirugarren sailkatua Jose Lorenzo Esteban izan dugu. Hemen dugu Jose Lorenzo Esteban, hirugarren sailkatua Master 50 mailan. Maila berean bigarren sailkatu dena Aitor Zabaleta izan dugu. ¿Lo está dando en directo para los años que viene? Eta txapelduna, Master 50 maila honetan, Xavier Mendiaraz. Ordu Master 50 mailako Euskadiko podiuna. Juan del Pino kemango dio txapela eta Garaikurra Xavier Mendiarazi. Hauek dira gaurkoan nagusienen artean garaile izan diren txirrindulariak. Espera un momento. Venga. Recoge el trofeo de José Lorenzo Esteban, su primo Asier Valverde Ugalde. Nos lo dice nuestro buen amigo Pedro, buen conocedor de... Jarraia Master 50 mailako txirrindulari emango digu saria. Master 50 maila honetan, hirugarren sailkatua. José Lorenzo Esteban ha tenido que marchar a Antoni trabajar. Jiménez izan du. Buah, eso está bien, Pedro, eso está bien. Ahora, ala. Cogerle bien a Pedro, Oye, de 4 navarros que hemos corrido, 2 en el podio, Antoni Jiménez, mesedes. Pedro, para la historia. Ya sabes, ya te han echado una puntada. Asier. Ordu Antoni Jiménez. Txapela aztu irabazi baina, berak egin etxetik txapel bikaina. Muy bueno. Gaurko honetan lasterketa bikaina burutu du. Maila honetan bigarren Roberto Vega izan dugu. De Navidad, muy bien. Txirrindularia bigarren postuan.
Eta Master berrogei maila honetan garaile izan dugu Josu Isasi. Manu González jarriko dio Euskadiko txapeldunaren elastikoa. Eta Eneriz Gorritxategik emango diogu Euskadiko txapeldunaren txapela eta lasterketako irabazle bezala Garaikurra. Hor dugu Master berrogei mailako podiuna, Txalo Beroa txirrindulari hauei. Eta orain Master 30 mailako txirrindulariekin jarraituko dugu. Hirugarren sailkatua Jon Urteaga izan dugu. Jon Urteaga izan da hirugarren sailkatua Master 30. Los de Master 30. Mailan. ¿Quiénes quedan, Pedro? Los Master 30 quedan pendientes de recibir el premio. A ver, cuéntalo tú, Pedro, ahora, venga. Un poco. Este corredor es Jon Urteaga, que es de Idiazábal, de Guipúzcoa. En temporadas anteriores corría en élite. Un libro abierto tenemos aquí a Bigarren nuestro lado. sailkatua David Busto izan dugu. Master 30 maila honetan. Se han repartido las 3 primeras posiciones porque el subcampeón es vizcaíno, David Busto. David Busto El campeón dugu ha sido bigarren Juan José sailkatua Romero de Álava. Master 30 mailan. David Busto fue también campeón de Eta Vizcaya en Galdakao de ruta en septiembre. Master 30 maila honetan txapelduna Juan José Romero dugu. Romero, que tiene un palmarés buenísimo en Master 30. Se entrega el maillot Juan Ramón Cendré. Podiuna. El alcalde de Berry le entrega el trofeo y la chapela. Roland Isua. Hortxe dugu Master 30 mailako podiuna. Txalo Bero bat hau ere. Eta mesedez igo daitezela txapeldun guztiak, gaurko Euskadiko txapeldun guztiak, baina bukatu aurretik Al micrófono tenemos al cantante Etxe, que pertenece a una familia de mucha tradición ciclista. Me han hecho llegar unas palabras que me han dado un comunicado para leer. A ver, ¿qué pasa ahora, Pedro? A ver qué pasa ya. Y ahí voy. A ver, vamos a Hoy en escuchar. este gran circuito de Berry, la familia del ciclocross quiere rendir un humilde homenaje a un corredor que por circunstancias no está compitiendo en la actualidad ni en ruta ni en ciclocross, pero que se mantiene vinculado a este bonito deporte desde hace mucho tiempo, ejerciendo otras importantes tareas. El entusiasmo, la enorme sensibilidad, la sencillez y la nobleza son los aspectos que mejor definen a esta persona, además de su capacidad de trabajo y sacrificio. Su carácter amable y sereno ha calado hondo en los siempre acelerados corazones de corredores y en familiares y amigos. Numerosos organizadores y jueces también han sido asesorados o ayudados por él en más de una ocasión y su disposición siempre ha sido digna de elogios. Esperamos que este acto público sirva para reconocer, agradecer y poner en valor todo este trabajo y que le ayude a continuar con las mismas ganas e ilusión que lo ha hecho hasta ahora. Pido un fuerte aplauso para este gran trabajador que se esmera noche y día. Un aplauso para Pedro García, por favor, Pedro. Creo que tienes unos grandes amigos por aquí para... No, Pedro. ¡Bravo! ¡Aupa! Aprovechando también tu reciente cumpleaños, hemos creído oportuno ofrecerte estos regalos y ánimo a todos los aquí presentes a cantar Sorion Aksuri. Bat, bitayu, Sorion.
llamémosle reportero como es Pedro de este deporte tan bonito, se merece, como no, una buena cámara para hacer sus reportajes. Un reloj. Un vale para un reloj. Y no solamente eso. Desde Berriz Bicicleta y el Cartea también hemos querido ayudar o apoyar o agradecer, no sé cómo, a Pedro toda su ayuda, que a mí me ha dado todas las chuletas y él es el que más controla este deporte, yo creo, en estos alrededores. Queremos agradecerte también con una equipación completa y me han dejado aquí para ti, tiene tu nombre, una bicicleta, así que te falta solamente el casco y los zapatos para salir rodando de aquí, porque te lo mereces. ¡Bravo! La chapela y el maillot de campeón no te lo llevas, pero bueno. Gracias. Mira, es que estoy sorprendido. A mí no me gusta figurar, soy muy vergonzoso. Pero muchas gracias. No sé qué más decir. Ya vale. Gracias a ti, Pedro, por todo el apoyo a todos y cada uno de los corredores que suele correr. Y creo que te mereces quedarte aquí con todos los campeones hoy en la foto. Así que txapeldunak mesedez argazkira. Hemen ditugu Euskadiko txapeldun guztiak. Maila guztietako txapeldunak argazkirako. Que vaya en MMR. Paso, Barrura, paso. Eta berriz bizikletari elkartearen eta Brizkudalaren aldetik, mila esker guztioi, mila esker. Gaurko egunaz gozatzea etorri zareten guztioi. Eskerrik asko, ziklokrosaz gozatzea etorri zareten hoi. Gaurko egun ederra posible egin duzuen hoi. Eta gure aldetik, Gabon zoriontsuak pasa, jai ederrak pasau. Eta urrengo astean ormaiztegin ikusiko gara, denboraldiari bukaera emateko. Mila esker guztioi, zorionak txapeldunok, eta urrengo urtean ere, hemen egongo gara. Bueno, feliz Navidad a todos y en especial un abrazo muy fuerte y emotivo a nuestro amigo y querido amigo Pedro. Gracias a los que habéis hecho este evento que seguramente le congratulará para toda su vida. Lo llevará en su corazón. Un abrazo. Hasta luego. Feliz Navidad.